Cena jagnjadi na stočnoj pijaci za avgust 2022. godine. Cena jagnjadi u Obrenovcu, Čačku, Kragujevcu i Loznici bila je 300 dinara po kilogramu. U Nišu cena je bila 400 dinara po kilogramu. U Vranju 350 dinara po kilogramu. U Leskovcu takođe 350 dinara po kilogramu. U Kraljevu cena se kretala od 280 do 320 dinara po kilogramu. U Požarevcu od 320 do 390 dinara po kilogramu. U Smederevu i Somboru cena se kretala od 350 do 400 dinara po kilogramu. U Užicu od 310 do 330 dinara po kilogramu. A u Novom Sadu cena jagnjadi kretala se od 340 do 360 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posetite portal pijace.com.